Ćao svima. Ćao. Evo nas u izletištu Panonija. Tačnije ovaj kamp za osnovce koji se nalazi nedaleko od centra u parku. Ovo je jedan od najstarijih parkova u našoj državi. Čak kažu da je iz 15. veka. Inače, Panonija je najlepše evropsko selo iz 1968. proglašeno na zvaničnom izboru u Holandiji. Stvarno izgleda nevjerovatno, onako iz neke Bačke ravnice ulazite u brdovite predele sa hrastovom šumom, sa listopadnom šumom, borovom. Stvarno za rekreativce i uopšte ljude koji uživaju u prirodi je neverovatno izgleda. Pogledajte šumu. Tamo su Dečica i Nataša. Danas nisu raspoloženi za snimanje nešto. Pogledajte kamp. Izgleda svetski stvarno. Malo jeste Nataša komentarisala kao iz nekog horor filma, ali može i tako da se tumači. Inače, centrum sela dominiraju hotel Biser, koji je izgrađen za vreme komunističkog perioda, i kaštel iz 1846. čini mi se. Izgradila ga je porodica Falceone. Naravno, čuveni kombinat Panoniji, RTK Panonije, koji je dovodio tu čak i ljudi iz trećeg sveta su dolazili na seminare, da uče od nas kako da se bave ratarstvom, stočarstvom i poljoprivredom. Naravno, sad je to dosta, da vam budem iskren, može se reći i na neki način devastirano. Nije baš previše uređeno ni taj centar sela, zato nismo ni snimali baš taj centar. Ali ovo stvarno priroda je prelepa. Nedaleko odavde je kilometar i po je i jezero Panonija, koje je napravljeno, naravno za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina, ali sad postali turističko-rekreativna atrakcija. I to ćemo posjetiti isto, a za ovoga još i jezero Sava. Toliko od nas iz ove stvarno predivne oaze selo Panonija. Posjetite, stvarno onako nestvarno, totalno druga dimenzija od Bačke ravnice. Ima oko 500 stanovnika, stvarno malo mesto, ali onako lepo ušuškano. Do sljedećeg videa, vidimo se, pozdrav, ćao, ćao!